Britancima je automotosport oduvijek u krvi. Snaga, benzin, staza, sve su to stvari koje izazivaju novi Jaguar Type F. Britanska divlja mačka, po starom dobrom običaju, uvijek ima neko iznenađenje, a ovog puta ono se ogleda u još dvije verzije popularnog F-Type Jaguara. Iako je svjetlo dana ugledao još 2013. na Ženevskom sajmu automobila ove godine predstavljena je najbrža SVR izvedba u kupe i kabriolet izdanju. Dizajnerski je zadržao isti oblik kao i prethodne, nešto slabije verzije, jer se u suštini radi o istom automobilu sa određenim doradama pogonskog sklopa. Jedinu vizualnu razliku moguće je uočiti kod kabriolet izdanja, čiji je krov mekan, ali napravljen od super izdržljivih tkanina. Za uživanje u vožnji pod otvorenim nebom potrebno je svega 12 sekundi, koliko je potrebno da se krov sklopi. Britancima su performanse sve, a kako bi se dobilo na težini sportiste baziranog na CX-16 konceptu iz 2011. godine, šasija je napravljena od čvrstog aluminijuma što doprinosi idealnom omjeru težine i snage kako bi se sportske performanse osjetile pri svakom pritisku papučice gasa. Zavidnih 16 kg se uštedilo i zahvaljujući titanijumskom izduvnom sistemu, a ukupnih 25 kg manje od standardne verzije se može pripisati materijalima koji se koriste u izradi F1 bolida. Ispod poklopca, za razliku od standardne i S verzije, koje su raspolagale 3-litarskim V6 turbobenzincem sa 340, odnosno 380 konjskih snaga, sakriven je 8-cilindraš zapremine 5 litara koji proizvodi čak 575 konja, dakle 25 više u odnosu na R model predstavljen 2014. godine. Zahvaljujući prenosu snage putem 8-stepenog quick shift automatskog mjenjača i obrtnom momentu od 700 Nm, britanska zvjerka do stotke ubrzava za svega 3,7 sekundi. Jedina razlika osim vizuelna između SVR kupe i SVR kabriolet izdanja je u maksimalnoj brzini koja je postavljena na 320, odnosno 313 km/h. Da bi se ovakve performanse održale na cesti, zadužen je inteligentni sistem za kontrolu stabilnosti, upotpunjen upravljačem koji čak 500 puta u minuti vrši repoziciju, dok keramičke kočnice ne dozvoljavaju ni najmanja kočiona odstupanja. Da bi se neko u svojstvu vlasnika našao u bogatom enterijeru presvučenom luksuznim kožnim vlaknima i dizajniranom tako da u fokus stavlja vozača, potrebno je izdvojiti 158.600 eura za kupe verziju ili 166.600 eura za kabrioleta.